Kanong Pure Sports Club kali ora eka nam ladu ak lempung ilekai under 15 jungka 14 AS Kongpai Memorial Football Tournament arjar posau. Badi ora eka song pisa ke ba arpa hajar tingka. Kanong Pure Sports Club kelap penlim da saw lalai kol yang bakat tiebreaker persya eka umleka Sports Club. Haka jil ekai final haka arpa artarik jeleu arjar posau haka manan nu umlong opor selong. Kadba ka umlengka Sports Club kabuan baar kayo ispo hajar tingka. Ya ka kusnam no lekai bakana tam layo ada usam lamate syapran karlor jong kanong umlong bad usam la liverse taunuit jong kanong Pure. Best goalkeeper layo ada Roland Jarwa jong umlengka. Top scorer layo ada Rahul Sarkar jong ka RIHFC Lumpedeng. Bade kanam best player layo ada Andrew Tensong jong kanong Pure. Hakas ngikut lawan sakilang UMLA katanya ba Roni Wilingdo kumu kongsan baru ba Eugene Lengdo kumu sembut kongsan. Rengkat ki bahaya ngasem jong AS Kongpai kumju kinukit kam jong ka association bat kiwe. You can strength and conditioning coach. You don't come, you can nutritionist. You don't come, you can sports psychiatrist. You don't come, you can sports physiotherapist. Kibun kilat kamay minta lingba ka sports. Koi timla balong player football. Inray lingba ka jing jong piya ka football. Pila ban shimi kini kiwe benta pat contribute pat ya ka football. Kamtam ya ka state jongi bangin nang ya kiyo. The shim ya ka ni ki nuksahan ya misoi ka bang IP. Apin nang tibit yun di, muli tanga ka ni kajing ilakain rin, hakajing im jong pi bro kaway. Tanga ay kublay ya bro atligi team, wala ka, idan hakajing gram, kum kaunin ka, next, lasim snem, one more step ahead, yo ay kajing job. Ba't kanong pure pat, day ban kinsting show, nangay try si top si show, kapin nang yok si show kajing job. Ta kublay si bo niya pi bro, kublay si bo niya po jong pi bro. Mai kublay ya kibahayeng bahasem jong ilit AS Kongpai iwan ahli Dr. Dingdo
nimdan kaman penito mairu ladai iwe iriu po khmat seniki thanjongi ibal ai ka jingsia kri pat hakoi ka banta badai bat ka pot ka khia de bat ki bahiyeng basem jong i ladies kongpai belawan lang bat Dr. Dingdo kembala kereni presiden ibala ju no senyang nado besang hado kani klimat mana kerman inang yai no senyang ya kani association ban kentiu ya ki khun sama jongi bakilong ki batibet ha kani ka kam sports irang ba shinong jongka shinong nong omlong kinong kit kam shinong jongka shinong nong omlong ngai hamne idon iba Robin desi wi irang ba shinong yo idon ngai kublei lang ni iru kinong kit kam jongka shinong nong omlong bat kinong kit kam jongka nong omlong sports club kiblai subha kani kamadan balala ban pelong ni kani football tournament ni raya keren bon KKA ngatrai kum kari kum kejela idon kam bandan daki policy trekam ba ngila man kan priu ki kon samna jongi ngan chupet kam dai shu tang ye ki player kumboong I guest of honor by Eugenson ka sports kam dai ba ai kam tang ki player kai kam ki bobon mentani lajer nutritionist psychiatrist ki sports medicine kum ta terter dengan semua kum kejela lesing ini as no senyang apo assembly bangi de bandanda ka policy terekam ngan shu ainuk saya pi kari China Kari China menta iladon ki policy jongki ki ban kentiu mte tangya ka football hendra ya ki sports bat ya ka football ngasya ya keren ki para nong mikmat para nong tauan lengba ka sports nila ban tau lani ban generate employment ban generate revenue tangya ki club hendra wat ya ka tanjungi ngasya mudur Kari India kadon 6,000 million inong song lada tangshi 4% ilang aktif ong no haka football kamot 6,000 million sumudur mo pi kadno teliki bol don kam namanta kata lada don kam tang iwe bol kawi ka club 6,000 teli 6,000 million ki bol don kam endrai kawi ka club nga taribaduna haka sisnam umduna sanpo 6,000 teli ki bol dia hangta pipet dengan pet ke China nga si mudur boleh ki promote ya ke football mudur mo pi tangki equipment bandon kami ke football katno $4 billion don kam tekum kita ya ingin saya keren takadaw nga dengan ong iba Eugenson Lindo mday ban give up ya ka politics namar banidon kam kum kini ki break ban wan shakmat mangindon ki policy terekam ba mo pi ki kun samna pindio mentan nilai keren idang ong iba Eugenson udon wei kena batbit pa haka cingilai kai tenrai uhab jet no namar baka school kamai shuti uhab jet no balik pulih dia beli football uhab jet no ya kecik pulih football la no tenrai la dangi don ka sports policy kepak badon ka sap kinlai rengkat kacing pulih bat penjana ka sap kapong na tarai ka tangi sa kentiu kum ka jela jongi ka pamila man kentiu